أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كليت مشتبان هجا كهتارنا عزيز ببرنامج كانوا دي سامن بشبري ولا رب عالمي واجب الوجود حبوناوي بيه حبوناوي ناكي نجر دايب تشتكي ويا حوجة يايب تشتكي بتونه جغيني رب عالمي تشتي هي تذ ممكن الوجود يعني حبوناوان حوجية تشتكي بتشتكي هنا وقوتنا بنجي تزدارا وتنه لبلي رب عالمي واجب الوجود وجودياتا وينكي واجبة جخوا حتى ويجاجي اوان درسيگو مدكر اكثر وانكي بپراني ما بحثا في كائنات اهانگو مدكر مگو اف كائنات اهان نبي خوديه جيرا خالقك لازمه إذا أو رب عالمي واجب الوجود أو ربك واجب الوجود يغيني وي حر تشت ممكن الوجود رب عالمي جخوا خلقيتا وان ممكن الوجود جبو چكريا جبو خاطريگو أو واجب الوجود كو رب عالمي بناس كرن رب عالمي دماغو چشتكيگو بخوازه ببه چشتكيگو بخوازه وره ميداني جرد بجه ببه او جيد به إدي رب عالمي دي كائنات ده اوان چشتيل برچاگو امدبينن توكي جبوغو واجب الوجود بي ناسكرن خلق كريه إدي استاد ما خدا رازي بد بجه Cenab-ı Vacibul Vücud'un tecelliyatı icadiyesini tecdid ve tazelendirmek için her bir tek ruhu model gibi ederek her sene mucizat-ı kudretinden taze bir ceset giydirmek. Dedi malume de mahlukata da ezi ruhta ruhaya وكم مثلا مثالا انسان روحي وي هي دماغو جديا خو تشي دبته دنيا دولته معلومه روح اصلا بدن نا اصلا بدن دغهره ادي او غهراندنا بدنا مروفا بذرات شيدبه رب عالمي وي بدنا وي مروفي ام بيجن هر سال نوجن دكه نودك مثلا دماغو انسان ام بيجن مزن دبه بمزنانتيا بيگو مزن دبه بدنا انسان جي دگوهره بدنا انسان ده او گوهراندنا ويناكي بوان ذره گو انسان پی هاتيه خلق کرن چيكرن معلوم بدنا انسان گوش ذره هاتي چيكرن او ذره انسان دگوهرين او ذره انسان دگوهرين بفي شكل او انسان دگوهر هر سال تلميزين او انسان دگوهر رب عالمي هر سال وكا جلك نوغوت ليكي ام بيجن جلك نوغوت ليكي او انسان يهان هر سال بدناويها دگوهر تمام اجزاء بدناوي دگوهر در جارنا انسان ام بيجن هنا بچوكاتي تويديتيه مزن دبه پشتی چند سالات میزنه توی ناس ناکی چما اجبرگو بدن آوی دگوهره ایدی او گوهراندنا بدن مروفا او ناکی رب عالمي او ام بيجن روحي وي اصلا موديل رب عالمي شكريه لوان جلي بدنه گو جلي وكا جلي كيلي كريه هر دائم واناكي دگوهرينه تري چوا جارنا بجنا مانكن زلام يا جبيرك تري معلومه اوان انسانه گو جلا چه دکن
gazî wan dikin dibe ka va cilê me li xwe kin. Îdî malûm e her carekî cirekî li xwe dikin. Lê belê ew însan aynî însan e, cilê wî diguherin. Îdî ruhê mirovan jî asla, ruhê mirovan asla di aslê xwe de Rabbê Alemê di wî astî de wan cilê got em bêjin bedena mirova ye wînakê diguherîne. Îdî ev zerrê hanekê goha diguherin Rabbê Alemê her sal û sal diguherîne ji bo xatirê ku bi van guherandinê hanekê Rabbê Alemê hebûna xwe meddenazkirin ya di duwan jî Rabbê Alemê weke mîsaleke heşteyê ya biçûk li ber çavê me nîşanî medide bi vî şeklî em her daîm em heşte li ber çavê xwe bîrin. Üstadê me di cîkê dî de dibêje dibe ey haşîr ve neşrî înkar eden kafasız. Dibe ey ew însanê got saxbûna piştî mirinê înkar dike. Ew însanê bêaqil. Ömründe kaç defa cismini tebdil ediyorsun? Dibe kamêjene di domahiya emrê xwe de em bêjin tu çend cara tu bedena xwe diguherînî. Sabah ve akşam elbiseni değiştirdiğin gibi her bir senede bir defa tamamıyla cismini tebdil ve tecdid ediyorsun. Dibe çawa sabah ve evarê te cilê xwe diguherînî. Dibêje her sal tamamê bedena xwe tu diguherînî. Em bêjin ev destê te û lingê te û işte dibêjim hastiyê te, çermê te tev diguhere. Haberin var mıdır? Dibe hayat işte heye. Dibêjî Rabbê Alemê ev însanê got miriye roja qîyametê nikare wî careke dî sax bike vî goştê laşê wînakê em bêjin lêke. Lê belê her sal Rabbê Alemê laşekî dî didetire. Her sal tu diguherî. Belki her senede, her günde cisminden bir kısım şeyler ölür, yerine emsali gelir. Dibe belki her sal yan jî her ro di bedena te de em bêjin hücrê te ew zerrê te yek dimre yekedî tê şûnawê nake. Bunu hiç düşünemiyorsun. Hiç nafikirî ev bedena te çawa diguhere. Çünkü kafan boştur. Ey ev însanê got van înkar dike dibe Rabbê Alemê çawa ew mesa bike. Te her rol ber çavê xwe dibînî ba Rabbê Alemê vê bedena te diguherîne. û tu venekê eger tu fehm nekî tu bêaqilî. Hiç serê te vala ye. Tu bêmixî. Eğer düşünebilseydin her vakit alemde binlerce numuneleri vuku'a gelen haşir ve neşri inkar etmezdin. Dibe eğer te insanekî xwe aqil bunayî god ne emneke mînaka ser bedena te god kainatê de ev qaş çis wiha em bêjin diguherin tê dîtibane got em bêjin çawa Rabbê Alemê van zerrata wiha diguherîne. Rabbê Alemê çawa em bêjin wa careke dî wan nûjen dike wê hingê te heş û neşr te înkar nedikir. Dibe ey ew însanê got wiha dibêje wala Rabbê Alemê nikare vê bedena hanekî careke dî em bêjin sax bike em bêjin biguherîne. Üstad bê doktora gît kafanı tedavi ettir. Dibe here tektor ji tektora bêje bê serê min de pirskirêkek müşkileyek heye ka min tedawî bike. Ji ber got ev gotina te ne gotina însanê bi aqle. Di cîkê dî dibêje üstadê me bir şahsın müddeti ömründe başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır. Dibe de umre insan da gelek cara Rabbê Alemê kıyamete nişanî wî insani dide. Li ber çavê wî insanî kıyamet çê dibe. Her gece bir nevi ölmekle, her şev dema got diraze, her wekî got dimre. Her sabah bir nevi dirilmekle emareti haşriye gördüğü gibi. û her şevek jî sax dibe. Dibe ev weke em bêjin mirin û saxbûna piştî mirinê ye. Weke ewka heşrê ye, mînaka heşrê ye. 5-6 senede bil ittifak bütün zerratı değiştirerek ve 5-6 salada ittifak
tamam zerre insana godu guherine, bedena insana. Hatta bir senede Carnacid Bey salaki de 2 defa dücara tedrici bir kıyamet ve haşir taklidini görmüş. Ve her salaki de Carnaci dücara ve misala minaka kıyametu haşre dibine. Ey ev insan göster beden akhoda neşedur beden akho meyzine Rabbi alemi van zerrete çavad guherine. İdi her vaha Rabbi alemi ser bedena insan jive dike وكذا ام بيجن وكا كتابكي ام بيجن اف فرتوكا اف كتابا هانكي ام بيجن يك شي هاتي تشيكرن باشيت دي مطبعي جويناكي بالصدابة حزارة كتابة شتكن وكذا ربي عالم بيجن يعني قالك آيات بيجن ما هو خلق كريه يعني ايه ربي عالم ما خلق كريه جبر ويجي انسان نديجي خلق كرنه وكا مثالا كتابة شو استاذ مجد بيجن ve bir tek kitaptan ayrı ayrı 1000 muhtelif kitabı hikmetiyle istinsah etmek. Demiş kitaba çekir Rabbi alemi ucuve kitabı gibi hazara kitap çekiriye. İdi hulasa geli temaşavanı heja gohdarın aziz. Rabbi alemi vacibul vücude. Ucbu hatırı vacibul vücudiyeta xwe bide nişandan Rabbi alemi mahlukat ego mümkünür vücudun ev hulk kirne. Bu hatırı go Rabbi alemi vere nas kirin. U Rabbi alemi dvedeci ruh veka modelek ya ruh. Jwe modeli Rabbi alemi لسوي modeli awan zerre go wuha duguherin Rabbi alemi bu wan zerra bu guherandına wan zerra her veki her daim haşru neşri medede nas kirin medede fem kirin. U Rabbi alemi jweji ام بيجن بحزارة بمليارة استنساخت كان جوانكي جي زيدت جوان زيدتك جوي مودالا ربي عالمي تشكريه وديسا ربي عالمي بفي شكلي دما ودك صاد بيجو غهراندن يجي ام بيجن يك دمره يك ديته شوناويناكي بفي شكل كائنات ده جريبه دك جوان ايغوت بايدا ورا مثلا بيجن اگر انسان اول آدم علیه السلام حتی ایرو اگر انسان تجارا نمری بونا سر یعده اوی ام بیجن جینا ما بیو چوا فیکیا داره کی دماغو او فیکی ام بیجن تجیدی کی یکدید که بشوناوی ده هر وها رب عالم بتبدیل وان ذره سر یعده وان تبدیل دکر دگو هرینه دی کائنات ده جيجي بدك حكمتك وينك كيش أبا بان تبدل ذراتا ورب العالمين تبديل دك وانا كي تحرك دك إدي قريت ما شبان هجا قودان عزيز بفي شكل رب العالمي بان تبديلا بان ذراتا رب العالمي ام بيجن حبونا خو نشاني مدده ورب العالمي ديسا هل بقي آيات القرآن سورة الرحمن قوتي استعيذ بالله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم دبي هرو ما إذا أرض آسمان دا چهي تذك رب عالم دخوازن هو في شأن أوجد دائما دخلقتك دائما خلقك يعني كائنات جي دخوازة أرض آسمان چه بلساني حالي خو چه بلساني قالي خو رب عالم دائما جوارا خلقتك وان چهدك مثلا ام بيجن انسان نفسك دستينه او نفسك دستينه معلومه حوجيه كوناكي ام بيجن بنفسك ديها يعني لازم نفسك دي جرابه هر وكي اف انسان هم بزمانك وهر دائم نابيجه لبالي باستعمال ونفسك استعمال دك ام بيجن ونفسك دستينه دبجه يا ربي با من اب نفسان نفسك ديجي حوجيه من بها تنفسك ديجي بدي من يا ربي بلسان حالي خوي نفسك خوازه يديد بجا ربي عالم يسأله من في السماوات ومن من في السماوات والأرض كل يوم هر دائم هر كيلي كائنات ربي عالم دخوازن بجن يا ربي تبدا ما تجمرة تشي بك يا رب ربي عالمي جوان را تشي دك خلقك دائما ايشو كاري ربي عالمي خلقيته بفيج ام چه فهمدكن
مادام كي حوجية كائنات تبهنا يعني خلاص نابن بيداوينا چه انسان چه حيوان چه نباتات هر چشتكي دگوهرن و ده هر گوهراندنه که دیگه معلومه قوتا وانکه تنه او ذره ام بيجن يعني بگوهرن قوتا وان تنه ده سمي در باسبوي دجي مگود او ذره بعقلنا عقلي واتنه هشي واتنه ام بيجن ت او كاواتنه جرب عالم دخوازن كل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هرو او دخوازن رب عالم بشكلي ام بيجن جوان خستكي بان مخلوقاتا رب عالمي جوان خلقك جبرجو مخلوقات تفانين ضعيفا رب عالمي ايجو قوته قدرته ونكيج هر تشتي لها او جبرويك مخلوقات جيت خوازن هذا كي رب عالم القرآن بيروز قوتيه سعيد بالله قل اللهم مالك الملك تببيجا اي محمد عليه السلام اي رسول من تببيجا او خدي ملك تؤتي الملك من تشاء كي لدخوازه رب عالمي ملك تدويناكي وتنزع الملك ممن تشاء وكي جبو خازه ملك جي دستينا ملك دستيوي ده وتعز من تشاء رب عالمي كي بخازه وي عزيزتك وي بلندك وتذل من تشاء وكي جبو خازه وي زليلتك بيدك الخير رب عالمي يا ربي خير تبدا استيتدا يا ربي انك على كل شيء قدير يا ربي قوات وقدرتها تسال هر تشتي هيا تولج الليل في النهار او يا ربي توي ايجو ام بيجن شفي دخي نافا روجي وتولج النهار في الليل وشفي دخي نافا روجي دخي نافا شفي ده وتخرج الحي من الميت جميته يعني جميريه ايجو استاغاتشيتكا وتخرج الميت من الحي ايجو جستاغا جميريا شيتكا بس او رب وترزق من تشاء بغير حساب رب عالمي بخوازه كي رزق دديده بحساب ديده يعني رب عالمي بيداوي دديده كي بخوازه رزق دديده كي تدماغو حضرت مريم خدا جي راضي به دماغو زكريا عليه السلام تي حجركاوي تي اوداويناكي غرفاوي دبي الميزنك واصفرك البري حاضره طعام وخوارنك وها لوي ولات لوي باجاري تنيا دبيجن اي مريم زكريا عليه السلام بيجا كي افشترى اني دبيجا ربي من اني جا في ايه دبيجا وترزق من تشاء بغير حساب ربي عالمي كي بخازه بحساب دديده يعني ربي عالمي خزديونا كي ام بيجن بيجمارن ملك ارض واسمانه تبئي ويناكيه يديكلي تماشابان نهيجا گهدارن عزيز ابان ذره هان گودگهرن خستكي كائنات ارض واسمانه مخلوقات هي وان خستكي وانا كش برگو هر دائم هر روحنا هر وكي آياتاگو مخوندي يسأل من في السماوات والارض كل يوم هر رود خوازن معلومه گوهراندن معلومه كائنات گوهراندن كائنات بوان ذرات چدبه معلومه برگو هر دائم گوهراندن هيا معلومه هر دائم جي اوان ذره هانكي اف كائنات هانكي رب عالم تخوازه رب عالم جي دائما مشغولته ويناكي ام بيجن خلقيته ده كل يوم هو في شأن او جي رب عالم جي خلق دكا ام بيجن اجتنايتنا ميداني وها ذره دگوهرينا واف تبدل ذرات جي تحركا وناكي جي واجب الوجود قو ربي مايا حبونا وناكي بمدى ناس كرن بمدى فهم كرن كنت ما شبان نهيجا وقودارن عزيز قسم هاتنا داوية برنامج خويدي حتى برنامج دي مهورا بن بمن دخوشي دا امانتي خدا بن ام جوهي بيا دعا دكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته